Sorry gatoya, uyu musore wacu tubanze tumwihanganisha. Ubundi ubusanzwe yamenyekanye ku izina rya Run-Up. Ndakeka iyi ndirimbo ye urayizi. Amazina ye bwite ndamwita Emmanuel Kwizera, akaba yaravukiye mu mujyi wa Kigali, aho yabonye izuba ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1999. Akaba yaje gukora amahiti menshi rero agiye atandukanye, gusa icyaje gutungurana nuko inzu yari isanzwe imufasha mu muziki yaje kuba imunyaga byose yari afite. Kugeza ubu ngubu akaba yamaze kwamburwa imbuga ze nkoranyambaga ndetse n'izina yakoreshaga, kubera ko ubu ngubu agiye guhindura amazina yakoreshaga. Ku rukuta rwe rwa YouTube yakurikiranwaga n'abantu barenga 200,000, kuri Instagram akaba yakurikirwaga n'abantu barenga 60,000, ndetse no ku rukuta rwe rwa Facebook akaba akurikirwa n'abantu barenga 20,000. Mwite Run-Up cyangwa se Emmanuel Kwizera, mureke tumwihanganishe.